Азыр чыгабыз. Uyku Жанагы эмени айтып бербейсизби? Жеки Чандар менен жанагы кино актер Ван Дамдар менен дагы эле шеринелешсизби ошолор менен? Ооба. Эмне аны? Кимдер? Ошол поколениядагы балдар да. Жеки, мен, Жан-Клоддор жаш балдар да. Жан-Клод, кийин кошулду Жан-Клод. Боло жакшы боло. Көп сүйлөбөйт, Иә. Көп сүйлөбөйт. Боло дийин эле жок. Кинода эле ошондой жаман киши болсо түшөнү сонун киши да. Ошолор ошондой жүз. Быйыл деген эме болчу да. Могу жаңы жылдык тамак бар да биздики жылда. Жаңы жылда ким бермек? Жеки бермек да Жеки Чан. Ал 2ден 1 да бизде. 2ден 1 жылкы союп тияк. Жок, ошондой эле 2ден 1. Уча тартасыңар. Эле уча тарт биз кыргызча үйрөтүп алганбыз да. Жеки менен Жетили экөө бермек да. Тиякта вирус чыгып калбады, коронавирус чалып алып. Каке ушундай болуп калды, кандай кылабыз дейт. Бизден Кыргызстандан Сок экөөбүз да солточ. Солт экөөбүз ладно кайда калбаган акча деп берип салалы дегенбиз шеринесин. Берип салалы деп атсак бизде коронавирус чыкты. Кой энең элге жаман көрүп, эл ооруп атса мен шерине берип жүрөм мен энеңден звездалар чакырып деп. Бияка тытып кетпедимби? Билбейм буюрса могу коронавирус бүтсө чакырабызга бир тоон. Анан мен да бир кызык да могу. Эми шерине болгондон кийин аякта деле кичине мындай ичип неме болот да, туурабы? Анан мушташа кетесиңерби кээде? Жанагы мушташканда ким кыйын эми ошолордон, мисалы, силердин шеринелештерден жанагы сике. Жок, баары эле мушташканда кээде чатак көп тартынып турат да менден. Болбой берсе жаткыра чабат. Эштенең жолу боло кызы болчу. Жош дейсиңер, өзүнчө турат. Сике менен Жеки Чан ызылдашып кетет. Шилиден каргып отуруп атсым. Чалпайып отуруп атсым. Андан эч ким унчукпайт анда. Коркот экен менден. Теле мени карап турат, брат деп эле сыйлашат. Жакшы. Канат байке. Тетиги Митхун Чакраборти деген тирүүбү же өлдүбү? Өлгөнбү? Митхун Чакраборти танцор дейт. Митя дейбиз да. Өлгөн эле мен фильм көрсөм. Жими өлгөндө обсуждение кылып жатат. Өлгөндө мен өзүм барам да. Жакта мен бар. Жууганга даже мен киргем да. Кака? Жууганга мен киргем да дейм. Биздикинде эле экен мен бияктан ана Кыргызстанда мен чыктым. Жеген көз эле чыкканбыз биз. Өзүм вертолетумда айдап алып. Ала эмне жууган деген кыргыздыкындай эле экен салты. Окшош кетет бир-аз. Өкүрөбү? Өкүрөт алар. Мисалы мен өзүмчө эле кыргызча эле өкүрүп бардым, эс кайра митикомо. Тигилер канча өкүрөт? Тигилердин өкүргөнү башкача экен чыгып туруп. Өкүрүп барып. Жууганда эмне ким? Жууганда жанагы мен кийип жүргөн шлепканы көрдүңбү? Ошо шлепкасын берген ана сүрөттө пальма көйнөгү бар го. Ошо пальма көйнөгү бир сыра кийимин берди. Андан бизди эмеге алып кирди да. Булар да көмбөйт экен да. Өрттөйт экен. Жайга ким барат деп койдум. Тиги биз досторунан ким барат деп болояңты айтып коймой, сен каарулусуң, Сике экөөң бар же Стивен экөөң бар же. Сен барсың. Ой жок, булар да жайгазбайт, өрттөйт экен да. Бирден отун көтөрүп эле бара беришет экен. Аякта өрттөп келди, андан тамакка киргиле деп калды. Жакын достору тиги Амитах Баччанын үйүнө киргизди да. Анаңар ким? Белки актёрчу Индияда. Кошунда турат деп маңдайт. Байлар шартты райондун ошо Куртайда Амитах Баччанын үйүнө киргиле деди, кирсек. Сый коногуна эме тартат экен да. Буйвол союшат экен, бизде уча тартып атабыз го. Олар да буйволдун башын тартат экен. Ким отурдуңар бир үйдө? Аякта мен биягымда Боло отурган, биягымда Жеки Чан отурган, Жетили, ана жаштар отурушта. Башты кимге тарттың? Башты мага тартты, ошону айтып атпаймынбы. Эми алыстан келдим мен. Кыргызча эле койдун башында эле мүлжүн, мындан тең жара экиге бөлүп эле, уйкасын сыйрып, кескилеп, чыныга салып тараттым, кругка айлантып. Анан бир кулагын кесип эшикте ойноп жүргөндөн Жиминин өзүн барасаң Рекихаданчы. Рекихадан ал баласын айтып калдым мен, кичинекей экен ал.
Artık yemesin. Gözünü çağırdım, bola vardım, bola yankırmaya gözleştirildi. Bir gözünü çağır. Jackie Chan öyle indip, camı kırım Jackie Chan dedi. Arjağında jetli oturup dur. Aa, hitiriyerek de otlanmadı Jackie Chan uğrakta ağır koydum. Yemesin. Tam bayın. Ya bunlar da bir zaman önce ayallarını erkekler çok oturur diye. Yani Tangay'ın çağırıp Angelina Jolie görüp koydum ben bana sayma. Koyayım oldu. Anam Yakutyanın suğuna koyun atası bana. Bu bir yaktı suğuna o. Bir yaktı yılında da. Biz kaçadım. 43. yılda arabaya soğuşta çe. Atamekendik soğuşta. Kaysı soğuşta? Oldu. Atamekendik çe, Atamekendik 43. yıl hoş gerek. 43. Sibir'de. Bu Novosibirsk'den berirek Kemerova'da yaşar var. Ha, canında ne? O yakında. Avtobusmen 8 saat, 9 saat sonra. Yani şu Kemerova'da yatsak. Tün ortası deta Türk saat 1'ge 2 beri boş gerek. Yani bir kazarmadamız da. Ayrıca da ben bunda kulakka nauşnik salı olgam. Nauşnik? Ova. Nauşnik salı alıp, muzika olup, yatkam tersi. 43. yılı nauşnik salı olup mu? Ova, sözlü bilmeci. Nauşnik salı olup yatsam Конкретно qaysi muzika vasqı bilmaydı uğatsam gerek. Şunu kakra şatunovtınırlar, atı çotlan. Belaya roza degan. Böyle çurqa oçat deyim ben. Men öyle koyma, detler gelgen qotupçı. Böyle bağır çurqaça da men ayakta derske жүрдüm de. Jatam biraz ayın. Ruçaң çurça başladı, qanqıyleş kazarman için. Görse nemistler bombalap da. Bomba? Öyle nauşnikmen jatıyor, al bombanın önüne qoyup turdu. Sızgan boydan çıktı mı ne? Laskovoy maydı uğup. Ova, nauşnik sursam bile dağın bolsa çıksam hiç kim yok. Bağırı kaçıp duruyor. Onu nemeylesip duruyor. Nemistler tankalarını talpa gelip dur. Men жалғыз. Janımda bir iki normal işe olsa çıkma. Kaçmayıp boş mu? Erkek saytkanda çı. Ondan kaçtım. Bilesi bu taptaza жүрчүмүн. Appak mayka. Kardan ak mayka görünbeydi de. Bu da şonda soğuktaydı. Men bayağı жерге jattım. Çalkaman jattım da işte görüp jatayын деп. Bet kızıl da meniki. Ak kardı betime mintip koydum. Deneme ak karda mintip koydum. Jatamын. Eta 1,5 saatтай jattım go. Bayağı nemistler görmey ötüp ketişti. Ötüp ketkenden keyin men tursam elестетем bayağı. Men жатқан жерге кәдімгідей қар еріп менің көлемімде. Чөп шығып қалыпты міне. Жасыл чөп шығып қалыптыр. Ой, кәдімгі жазындағыдай чөп шығып қалыптыр да. Кеттім ұрып немістер өтіп кетішті. Аға. Қой, азыр Гитлерді пленге түшіріп келлекте тоқтата тұралы. Қакен мұқтау атады. Азыр ой қотып тұрып ордырсаң, еш тоқталбай тұрып бір сөз табатты азыр. Qanat baka. Qanat baka. Qanat baka. Sizdi çoğun ulaqçı bolğon deyt, uşu çim bu? Ya. Çoğun ulaqçı bolğon deyt, çim bu şu? Kim aytadi? Elder aytat qoy. Tartışıqda. Bir okuy aytып бербейсizби? Baya. Былтыр. Ақмұрда азылтып. Ошы қорғамызда. Оштан онан. Гөлдің балдар бардық. Улаққа. Ошта жақтарда дейм, улақшылар өркен да. Алдағы мені қой өршті. Улақ талашып қалдық бір уақытта жаңағы. Намаз. Яз деген бар ғой. Ошы улақты алып, чапты талпанның арасына кеп кетті. Қаке брат өзің еле алыңыз етеді дейді. Ат менен чапқылап баратсам, жоқ улақ. Дүнге сол тұяғым орайым жоқ, бұяғым орайым жоқ. Тұяғына чағып қарап қойым жоқ, бұяғына чағып қойым жоқ. Бұл емне сыйқыртшу деп. Артынан ұрып баратсам мен ең қойын. Улақты аты ішіне бар кетіп бараттыр да. Болды, байка болды. Gökçe Şah'ın Dilbet Göktü görgen bilet evet. 92-4 yılı uyda otursam uzak gelgen gözcüten bir Kıtay girip gelip öyle alıgıda kağız oralgan berip kaldı da. Ana men okuy albayım, mana atıp karasam janda pereti varken sizde Kıtayga Krasnoy Tarakan'a пригласительный geldik, barışınız gerek, yol gerek, var cevap bekar dedi. Ne kılış gerek desem, barıp o şeyden önerinizi görürüz. Siz de uğup geldik derdi, bu haftada bana kettik.
Bağırsak, Krasnoy Drakon degeni yavaşan var ekan de. O'sha yerda büt yerdan Xitoylardan men degenden bar jo'sha kelib chog'iladigan-da. Har kim bor, o'nar noshada ko'rgazadigan. O'shanda birinchi 90ga chiqqan Xitoy chal chiqdi. Arriq, kichkina ana saqali bor. Onu 90'a çıktı öyle o içinde. Yerin narak verağında da öyle işte. Oşa çal çıktı. Ustadın üstüne gelip durup turgan yerinden buna bir sövmeymenen mananda durup tip dikkat tüp düz turganda. Barca kol çal verdi. Oşa çalga. Ona keyin daha birine çıktı, daha Xitoydan çıktı kıyını genalar. Onanda iyi dişke çimin salıp verdi eken. Çimindi kanap kanvasında uçup çıkkanda şart kanattan karmap koy vergende kaytıp çimin uçup ketudi de. Oşanı görgözdeler barca kol çap kaldı anan Kırgızstan'a uçup gelip kaldı. Önlerin görgöz dep kaldı. Hem tamak cevattı gıla da. Aligide manda kımçık içimden. Urap cevatsam Kırgızstan'dan dep kaldı. Ana depar önlerin görgözlerdi bastı dep. Çimindi koy vergende aşağı vakat cevatman tayak men şart aldın pıtmak pıçıp kaldın. Kepçep durup koy verdi bana çimin uçup ketdi. Barca kol çap ordulardan turup barca mıraldan. Yeniden koy. Anam biri aytıp kaldı, mağa qarab süylep kaldı da men düşünmeye kalsam ayarda perevat çıkça, İngilizce, Kırgızca, Libanlı sözme söz kotar turat. Ne de atat desem ayardan bolasına Oş'tan ayardan Özgün'den, Mırzakis'ten bolam. Anda Mırzaki'de olamasan Bolşevik'ten Payiz degen bar jürevi dedi. Payiz jüret dedi. 92. yılı gelgen dedi. 92. yılı gelip aldı önerin görgözgödü. Hani tiş çıkışlar var mı? Tiş çıkıştı, stolun üstüne tizip koyup durup, knopkanı basqanda, uçkan çimindarda şıp vurganda, talka münirge sahip, kanatını şilteye almay, çimindar tuvattı. Oşa payı yüretten, kanday dedi, murdağı daim esir eksasını joğatı olganda. Azralıgı tutup pisatın kamerası var mı? Oşa da mınanda şapalakça soğalganda. Şapalakla çiminde bir urat, çimin aylanı uç almayganda sekirip durup, içke urat, İşin karmağında muayene şap bırak tışta turan bol kovansam ağaçla göndep kaldı. Oşnalarda gardı Xitay var. Xitay öte önükken. Oşa menen Kırgızstan'dan 200 gana barıpız da. 200 gana barıpız. Oşo payiz degen Oşanda şunda bir üretkende. Mananda maldaşlar kırıp oturasın da. Mana oturgan hu degende 30-35 santimetr orduma mınança kötörületiler. Kötörülüp hu degende laqet düşüp oturup. Şulardı üretkende. Mınanda 1 metr jerge karapkanı koyup durup hu degende 10-15 santimetr kalganda hu degende oşo ava uratda jetpey turupça udarnay valla dep kaldı. Oşo çoğup hu degeninde karapka ırgıp ketediler. Hazır reaksiya yok aldı. Hazır çimindi uçup ketatganda şap karmayım koy versem bütün orta oratganda bütün aksap zorga uçup ketedi. Oşa karapkanı taş başmaya vurup jıkçı olup kaldım. Jaş ötü reaksiya yok aldı. Buna da oşa barıp kaldı. Ali günü sıfat çiminde bizge video tura öğretki. Oşanda gelip durup tandagan çimindi iki kanat ortasına bir urganda kanat talып kaladi gene uça almay. Talып turana uçup ketdi de. Azı bir çita koyup aldı şu alıp kaldı burada. Şunalardı gördük ya.